Gospođa Bedrija Tulek je prava sarajevska dama. Svoje vrijeme provodi uz najslađe vrste sarajevskog slatka. Sve je krenulo sasvim slučajno, a namjerno je uspjela jer, kako kaže, uz ljubav, podršku, volju i rad, uspjeh je uvijek neminovan. Moja profesija je nešto drugo bila. Međutim, htjela sam da radim nešto što je kod nas zaboravljeno, što drugi ne znaju, što mnogi ne znaju. I onda kad sam krenula s tim, kad sam počela da radim, onda se istvorilo to namjerno. Znate zašto? Zato što ja sam osoba koja sam Bogom rođena u Sarajevu i htjela sam da nešto što se htjela sam da zadržim naše tradicionalno sarajevsko, ta jela tradicionalna sarajevska. Velika je migracija bila u grad godinama i poslije onog rata i poslije ovoga rata. I dolazak tih ljudi, mislim tog stanovništva, te populacije, počelo je da mijenja ono nešto autentično, nešto daleko. Ja jako volim sva jela iz Travnika, iz Banja Luke i Mostara i sve. Ali svi mi imamo nešto malo drugačije. I onda sam htjela da povratim to nacionalno, to sarajevsko, pa sam onda nazvala sarajevska baklava. Baklava nije sarajevska, nije bošnjačka, nije hrvatska, nije srpska, baklava je bosanska, ovog podneblja. I niko nema pravo da je svojata. I svi mi za naše blagdane, za naše praznike pravimo baklavu. Tako da tu nema razlike. I onda, pošto je ali ova baklava koju ja pravim, ova džandar baklava, ona jeste sarajevska. Ona jeste sarajevska, možda je nešto, nemamo podataka o toj baklavi, kad je došla, kako je došla. Ali ja imam tradiciju moje porodice, koja se, mislim, 160-200, od pra mojih predaka, nana, one su pravile to i tako je to. I ja sam to naslijedila i krenula da pravim nešto što drugi ne znaju. Vremenom se to, nešto što je jako teško i komplikovano napraviti. Nešto što je osjetljivo i što mu treba duži period da se uradi. I onda sam krenula sa tom džandar baklavom. Uspjela. Imamo šta pokazati. Nemojmo se stiditi, nemojmo... Ne samo ova slatka jela, ja ne govorim to kolači. To nisu kolači. Ovo je slatko koje ima svoje ime. Kolači su nešto drugo. Ali ovo je slatko, mi običaj imamo u Sarajevu da kažemo slatko koje ima svoje ime. To je baklava, to je ružica, to je džandar baklava, to je pituljica kajmak, to je hurmadžik, to je kadajf. Jer ja imam običaj da kažem država bez tradicije nije država. Tako je, bez korijena. Bez korijena, a mi korijene jake imamo. Samo ih trebamo. Samo trebamo malo da ih pojačamo. Očistimo i da pojačamo, da dodamo nešto da bi se oni pojačali. Ne treba biti strašljiv. Treba krenuti, jer čovjek bez rizika ne može ništa uspjeti. Znate? Treba se opustiti, jer ja nisam nikad se bavila samo u kući, nisam se bavila kulinarstvom, nisam završila školu. Međutim, kad sam sebe pronašla u tome, onda sam osjetila da ja to volim. A stvarno ne može čovjek napraviti ništa ako ne unese sebi svoj duh. Jer vi krenete bilo što da počnete da pravite, ako niste raspoloženi, to vam neće uspjeti. Znači, a ako nešto radite sa ljubavlju, treba vam inspiracija. Jer ja kad razvijam jufku, ja se s njom borim da je razvijem što veću, što tanju,
I svaki puta gledam da li je, i onda kad ugledam da sam ja napravila svaku jufku istu veličine, onda ja sam u sebi drago mi, nasmiješim se, evo je opet ista. Znači, borba jedna, ljubav, slobodno se opustiti, jer čovjek ne pada ništa s neba. Mora se podići da bi na faku sebi, da bi dobio. Jer Bog je daje, ali ti moraš se podići za nju. Ne treba sve to raditi, ja opet ponavljam, sa ljubavlju, sa razumom, i sebe davati u to. Gospođi Tulek smo obećali da ćemo ponovo zakucati, jer njena ljubav nije samo sarajevsko slatko, nego i slano. Te smo se dogovorili da narednog puta napravimo nešto upravo takvo. Slatko ili slano svejedno je, jer kod gospođe Bedre, kako je zovu oni koji je vole, je sve stvoreno iz ljubavi.